Mame Mao Akwaba Efa Umbra Ghana TV GH so wofre me adwoa searching. Ebusia meka se isi amahama wododoa nti no wa utie me no boa me na me bisa mahama me ya kasama from Central region Central e bisa mahama se mahama nti eye ne fe so oni obi be pray o man akunwa igbo na afi adidie bai no no nko adi akunwa no oni Julius Dabra ni ti se ni ti no onu ni mienu pe na edi ade maame no na ni be hwehwe position maame no we he no de maame na akohye eden bone nko na Central for yaye no eden bone na Central region yaye mahama mahama was start to communication kitenkete or politics mana Rollins any Mr. Akanya issue ebu papa yi rough Mr. Akanya if you win ba Central region obey advice ma atamos pepe na SMC e Ghana we asini atedin ye hwere papa ya ofo before frost your vice free Central ono so firimu ya aden mahama unya bedi vice president na winiba ye de hye kese makama ne political career we ndisi mu ekoguye ene hwe candidate ndisi for the neba efutu be face afen o market enkase na keni na akahwene aden mama Central region de bone nko a sisi amami obi hu anke de ne betine ewiem ni abone powder ne ahata ne nkakranka agigi ani obefa ni di wechi ya mu win position ye hu mami ye ntene nka bebi o hye bia fa ya de bre o de Central bone ayo fete na fa ya de ma ni ye titirufuo no ye pe ya de so when the position o menya 100 years in pa epe because adoso yesere o mama o President Mahama o say comment bi aye memema online ebetumi the word yaba ba onim say ade a waye no na ebetumi the word yaba America for person de omo bola e de ko Nigeria for mpani for so mompe but wo as a president I san ka onim di na ho senkofo free mo asase so emfa ho ni negotiation on your money negotiation emfa ho ni sanya be wotumi akogye omo eso de omo afa bas e de omo ko hwe woni se oman bi person deporting nkofo oni ekrom ho no mo empani focus omo kase nkofo enimo me ye hwom a ontumi deport omo dade oben so mbegu prison ho na nkofo na pe lawyers a ombe ye omo nkrata de amomo but at the moment awu nipa aye krofo frankofo ni mfiri krom obeje omo no wo ena ode intawantawa eba wo ne saa ekro ni ntem ene ko hede Nigeria fo gina online omo ka what you say President Mahama enye yen timamufo no ene ye de ntokwa beba o my Ghana mu eye mu mpanifo mo ne ye bia mo be ye de a kire ekrofo foro so ene de ntokwa beba enye yen timamufo no ye de ye anopane ani omode iku ye ntwe sika wo bi so ye nkwaje contract bi for mo nkofo nkomu kromu President Mahama sometimes so kasa na wo ye enioma bi a ane we che o ye di ne pesi eti sisi ase ye kasa na ya ba chi yegum ene ade a wo ye senka Ghana mbra eye adwuma pe senka etumi tu afuru akonwa ne so senka etumi tu afuru akonwa ne so because one fa buo amfa ma o my Ghana one fa buo amfa ma ECOWAS one fa buo amfa ma o my Nigeria sa America kwa kwato ni nwura agu a nipa na okoto amano ne se ompe wo haw ne sen wo amane ne sen unkwa no ani brisika omampani Mahama ye mu bia man ye de yakoma di akire ye campaign de mal 2024 wo me yensensi fo mo mani Ghana fo mpani fo mani briska because menye sure senkofo we mo di omo kọ no America fo ni Nigeria fo mpani fo trans no senka eyade a ekoyi a ka Nigeria fo na so omoje yentimamufo no yen ni Nigeria fo menya ntọkwada o yentumi fa ntọkwamba da yentumi fa oman ni oman ntọkwamba
yentem individuals ne yebetumi akon social media aye de ebeye ba se ntokwa bi te se war ne ade betumi aba Nigeria ne Ghana ntem a wo president Mahama na betumi de aba because America for person mo di Nigeria for deportees ne kono omuni omo kan yo etu ni nyansa sin Nigeria for mpanifo na president Mahama mo ye nyoma bia ye we mo akire ne ye hokan asa de overhauling over age bia chimu bi no na me akwala akura me yesa nsemfu we say efie we say hey hwe no amfa me nyoma ambre osi o me ne te me metumi de niema na ba o mbedu am de o mefa baasa ko president Mahama adai na utuma ye mu bi ese film saa ade a uye de entwa yo ade a uye ye entwa ye ye nkwala akura ye nyesa nsemfu we yo enti wo na wo kasa yen ye comment ye ma o social media betumi dia bada wo na wo create sa wo no o person say o my Ghana mo empenifo mu Ghana mo person mo say o my Ghana de mai eno so na temu bia no se ne o mafo bi ko o man ni mo person mo be ye hwe afa ho no because mo ni o man no o man ni ndaba kuma so ba akokra you don't have Ghana at heart obi kroma asem de efa ho sen uye ye kan say o foreign minister na so uye den wo Nigeria president Mahama emese o mani man yo mo mpanifo amaba so o mani ndam akoma so amamo mese o mani man yo enye sa mo fraka madam ne ho business ni sa dollar na motese so no ne ye hwe o enyoma bia mo ye ne betumi de o man bo no o man na abo o betumi amo abo o man no betumi abo o man no because one menye sure say America for sorry and omo frost ye deport Africa for ntibeje now see ye deport Africa for kra omo free Ghana na omo free Ghana aden ko kan obi o won chen na dwumu ha no onim se sa no mo etumi de ntawantawa ba amamienu mu because me hia nkofo no ewo ye kan say me krom because omo de boni wo hon mo wachi omo wo we u deport omo me se me mpe omo o de wo no wo ne me bode da ye ntem ye miensa oni Togo Togo any can say Benin ni Nigeria aden na moyesa Jack mutumi me ese fimu ba be hu obi hwe mo a ye kan sem bi fa president bi hu na ade a mo support mu nyina mu nim nyansan mu di party sechi mo ndwe o man ne daach o man ne we hu ade a wa ye no wo pa koda ko bu so bia oni political way say ade a president Mahama ye no ebetumi de entawantawa ba Ghana for Nigeria for tema na asa dabi o ma explain di akere mo adwen na wo form na mo ndwen kwa akere ni ntino Jack me de mwesi ya no mo Jack mun sha se na mun tu papa ni phone na nyoma bi oye mo mani mbriska o your resources cram to me fight ye enye loss ebeboa na Ghana to me only 50% and as 80% and 60% of our resources near there. These are some of the things yeah say mobile constitution in your maybe to me change my money no money to me fan into my pen fra master taxes say go for so Emma ye can say spare part dealers near there the be money Nigeria for because Nigeria no the nyoma buy air for sing Ghana ni no what you say air for sing Ghana ni no because duties a good kind and in there so Jan ho beboka wa be in your marie kran wa tua sa duties no afi no ba be tuatua ye kan say GR4 every bosumi bia ne afi bia de mo so my no mpanifo your resources bia so ye bre wo man ni mu mo nkonam ko Libya na Libya o ye oni ade pena no busu na timamufo no be wie sku be bibia no san wo skada ho Ghana ewo oyo wo bibia ewo gode wo bibia sin obia so no ye benefit free bibia mu ka na moso egu ye so ye ka ne say light bill akese na moso egu ye so Libya no mo nya saade no ye good near the no oyo ne box at near the one you was casting Libya mu them times so and the Libya oyo crab wolf Jack ukokan obia na dwumo ha no nti bibia se omuni munyoma edi bu omayon no na mudi di politics e young boys na yokokan na mo ba be di atem ejimi no mpenifo mo support o mo sa no mo se oman my why excavators we mo ba we say a private car because they be on the bump yeah we no a private car say obi akokra we yaba
the very reason a day a nema eba ye wuna mane ye sa excavator si anajuna mama kwamo mu yi no kire se pani bi dia mo pani bi so enim hu bi ne yi na ade ne yin na wia ade ne yin na nopa ade ne yin daytime ye kwakoyi na nwumre mi wa president say ye de nhihie bi ba ye de tracking ne de ende bebo excavator bi aho na concession kura ekoso ne ade it is a directive now president and the minister of lands and natural resources sa directive now president the minister of energy and mining one sensem no e di no man ni so fi no man fi president ya na ne ye excavator and utie report na joy news e kana almost between January de urban excavators omo yi no anajo abagana no enyasem ketwa akuta na ye see ye kobrewu and these machines are coming yes be construction ya kwan yo oh yes ye bi pass e bi be ya kwan na president e ka say bi o ha contractors na omo yi kwan ene de ende ba konta contractor yi kwan no contractor obe yi kwan e be excavator anajo contractor yi kwan yi excavator wo yi na anajo what dey yede oh se ko vi job ko fa yi na ni contract okoye na ya jo shop okoyi the excavator na wa fa sa payload yi na egusu na ba anajo na ode be ba ade na anajo ma na sema amoka kire me de your excellency the answer you gave said the reason why amount for electricity tariffs any water cost no it is never true and it is never the case say light bay and I be that na aseye na wo no hwe ka mo DCG mo kan e do so pro mutia ne na ECG me see do big buy o ma ehuri say institutions ni tia omukọ industries Google tema e bi di cap 250 million electricity akota industries asemi dubiki ya na ba ya wo ba ya se ECG ko cashless obeka ya okache se before so obeba na ECG agi be 200 million bibi that was about 400 ultimately call 900 and call 1.2 and call 1 point something kwa fe ofri hono no kika be 2 billion yes and na ojewu yes is dubiki kro ya na oba ya prepaid ya de kokoto light ni kogu ya de so no yes microphobia ko change password o se de ndie na microphobia gibi gu o mu bottom ene ne toni ade no decide so okay ye be streamline ni nyina so ba kaya ekofa problem bi by ma fe 1 month na after your system no ebeye okay chakuta ukomu a se ne da Ghana fo tirim se abaye adwuma yankukuru nso a ne ye twe na se no eno ne ye di gu ECG nti saban esiti amede bi akonta me kasa asemwe se so ba kaya PDS yes na issues wo ho but the man na PDS 1 year pe no buy no hwe kwan a efficiency e de som Ghana for me dey me say minim kro omo PR department se omo PDS ba be bibia omo bo Ghana for man e be 1 week every single day no omo dey update ba aka 3 days aka 2 days ade e chia ye ba be say be na ECG omo be bibia da be no meka dana ana junior day omo say the release statement ye bedum hasi ayewi sa ne ne o customers edili sa na one o publics edili ye nyina PR no ye bi sa na wo say ye akutam de mi si ECG de unse my consistent wo ECG omo ne ma ho ena nyankopon ya dom the current finance minister ena no to opposition a ohun say nya Ghana for to ye ntua light bill ena ma ECG problem so what has changed with this 7 or 8 months ya we repeat sa de ni bio current so we cannot afford to pay the inefficiencies of ECG so why are we now Then na finance minister enkobo president amane say enye light bill a Ghana for ntua nti na ECG entimi nya adwuma nemom ECG adwuma fo na yes and omo anso so aban no so e ka ode omo we akota ala na PDS ba e de na aban ni tua e ka ode omo na o say tua mo friends say PPs independent power producer IPP for no omo sisi no di so pepe ba ne say energy sector recovery program are completely off track. Fixing the sectors require radical measures.
High generational costs due to lack of competition and limited renewable capacity in the energy mix is a problem. High distribution and collection losses at ECG. High distribution and collection losses at ECG is also a problem. Currently, only 62% of total energy purchased by ECG is collected. And of that amount is used to pay for supplies. Director of NSS and the deputies. Yabubo nipa be me and said now prosecution will commence very soon. We will look at the encounter questions any ade. Afei or say BBA National Cathedral once a mabano. We commence for a request for a forensic audit with the National Cathedral or share a forensic audit in him. Yenti o mapeli John Dramani Mahama. The reason for high tariffs means a lot of people are not paying. John Dramani Mahama. Your mama yes even say it to 30% kraba. What you to? Meanwhile, a finance minister, meanwhile, energy minister, meanwhile, ECG boss are appointing and then opening say problems are from do not be dinner workers no omusunu do not be so ya buy no who are buying also so no state agencies are muntuatu am light bill and put your muka bebre say mutua sa niam we nyina be free honom bebre na ase say ni nyina bebre na be to ye use kanea na kitikete na ase what do man sign ode kanea so TV ode kanea worst case scenario so ode kanea so air condition de bia ne pusi ade ne nyina yenya kamafo yenya obi a wokoka bidi ama yen na ECG fo aba be chirechire yeti kromasi ya PRC fo water company no ho ade akono water company aka kire Ghana fo say yentua water bill Debbie o say galam say president o ka je si yenuru baabi a ye be declare state of emergency but I'm surprised anyway water areas akota no me udwiri me didn't Nanado tell them say me state of emergency enuru ho almost say omontiase na abroso my back no Tetiano Sam George catch there say ye pesi ye tu galam say within 3 days within 1 week president no say na nia bria bemu on declare state of emergency wait so declare state of emergency na military they take over ye nka say omo take over the country o akota ba bia ye ensuo bia ai tene I say anase say taho a obi siso a any quiet just these two places se nipa no oye ne galam say was asase pese so a moma ne but be a bensuo ana wo nsuo mu bia no let's fish them out akota we ye adwuma and nansane ne join news day ade bi beto ho yaw excavators is you na na to port and no president Kasafa excavators no said the tracking and the they say okay na me na say omo de beto ho say Tamaport se ye excavators anajo de suom omo de pictures ne ho ne ma begu ho say as late as 1 a.m. na excavators enam kwan so excavator enya dia obetim dia matches dia ashoboto dia omo be kan no port authorities no as at now 3 days ni omutimi ma bontin me ka say enya no kra oh yenunu ya won yesro I want His Excellency to take the issue of say yentia like bent in the high times. It is never true.